Kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen la so video long pinina ke than ponji labang kinali tum thumbnail lapen title tag pon long ek at la so puthak se pininali tum fan la so video long details mate klar dagalam nali tum fan nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang polote pada de pin penali tum subscribe go lapen videos tami nali tum share go Karbi Anglong aras tami palait nang lapen pachini nang tang de non pathiek pen Karbi Anglong pen kapiklang pon tourist program training APUTHAK le non pathiek pen lang pon na lapen che than pon na tang de non pathiek pen dak che than pon nang lapen lang pon nang government of Assam office of the deputy director of tourists Karbi Anglong dipuahin pen sila so notice paklang ponik lo lapen la so notice ke dam tang ho che paklang pon los tame non putho da adet bang do thulang da kai flying ji adet labangke la pela so notification ki pipon labangke la sono tourism training program of aspiring guides in Karbi Anglong la se da tourist training program ki bipon ji non do la sining ke hang abang phu abang fitum nalitum jongse jogdon example te jogdon iktame jongse nalitum text share pulotangte La penda ke tokpon alam the bangla sono the Department of Tourism Karbi Anglong Autonomous Council is a place announced 3 days training intensive training from aspiring tourist guide including 1 full day of field training as this is exciting opportunity of individuals passionate about the promoting Karbi Anglong tourism and providing expeditionally hospitality service sidak tokpon la sidak ni thomana lang litum dak training program bang bipon ekpo lapen training bang la sono tourist tumpan koson si guide neng ji ma ki jadu neng ji lapen than dun thek nang po jo lalo training stame pipon po lapen la so training longjong se nali tum undun polotang te nali tum dak permanent labangke la so asai bang nali tum long dun po matela so akam bangke lapen Kopi PC dak eligibility criteria APUTHAK lang pon lo nang kopi PC kinang jima la so tourist guide afan ki jogdun ji afan ki chengsinali tum la kachar liang deng mate educational qualification kinang sodla la 10 pass nang pu la pen age limit lang dam lo pulte nali tum dak 18 years an nang ikpo la pen 18 years kana ki kom candidate nang pu la pen putha dak dothura proficiency is spoke English la pen Hindi is required mate nali tum English pen Hindi la so alam la bang nali tum clearly thek nang po je tourist tum han than dun thek nang po pachini dun thek nang po jo alam la bang English pen Hindi la bang la pen putha dake tok pon dothulang physically fit and ready to travel and be available to be here during tourist season la say physically mane fit onang po mane thang kisu avedet nang po amnet bang fit fat nang po jo lalo la pen kai kes tame jongsi tourist wang lo polote office pens tame nang li tum phanang toy dun lo polte hola so dun nang po je dun e ba la son puke chok chelo la son da dak tok pon la pen the candidate must be permanent local resident under jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council area la pen candidate la bangke kinangji la bangke da Karbi Anglong under a candidates nang ekpo la pen kadu ka ve dak seat limit la bangke 30 do stame nali tum jogdun tame apply dun tame training nali tum pidun tame la pen kuma maste training ke pas ma thek sir ma alang li tum man se kadu ka ve pen dak 30 an abang phu mat abang phia tum fan dak select pon ekpo puta alang li tum mahin pen pachini pon la pen puthot dak lang ponote documents copy pc kinangji ma la so puthak dak lang ponona kicheng sinali tum biodata la bangke nang ekpo form ateng nang tum fill up nang po la pen educational qualification certificate la tanang iksi la pen number 3 along 2 copies of recent passport size photo nali tum nang ekpo mate recent pulotela non hedzong photo chituli det pen semar fit jola so photo lo la pen son da identity cards afan voter id mate aadhar card nali tum pinang po la pen mobile number email id stame nali tum kipidu nang ji kinang sotlo la pen number 6 long tok pon jong sinali tum no experience certificate do pulte nali tum la so experience certificate stame nali tum dak pidunik me puta dak tok pon la pen date of training la bangke kapado ponji 21 la pen 22 23 November so chiklo se pado pon ekpo la pen vinu la bangke difu tourist lodge difu Karbi Anglong dim lo
nalitum dag lang pon igon difu tourist lo chadim la sodim lo address la bangke la pen puthot dake tok pondo thulang kopiali si kilongzima la pen tangka ko an si kilongzima la so tourist apan ki piponzima la so puthak nalitum dag lang pon igon tourist mane la nalitum kilong dunji la bangke jongse nalitum un polotang te nalitum training jongse choklim un polota nalitum certificate long ekpo la penalitum 700 long ekpo 700 rupees per day polotang te nalitum la komantu nalitum a duty do hola so nalitum la 700 arnisia long nalitum long don ekpo jongse kona nani pen jongse to tourist wang polote la so ho nali phan jongse nang toidun polote nalitum la so 700 atangka la bangke nalitum long don ekpo la pen nilidak kithanat pon jongse nalitum lan ningklar ke pulte dak hini mobile number pi pondo la hini mobile number no nalitum call pen stami details salam la bangke arjuik tami la pen last date dak mention pon pe stami last date nili confirmation ik alo la so chiklo 18 an last date dolang nalitum ki jogdun ji afan la sining ke hang abang phu mate abang phi atum stami nalitum claim dun jining hang polote nalitum jogdun igon la pen training pidun igon la pen training jong sin undo polotang te nalitum certificate long ekpo la pen komantuma la out pen jong si tourist wang polote la so nali phan jong sinang toidun polote 700 nalitum per day along long pon ekpo jolalo se continue la kedam nang ji kali jong se kam jong se long chit polotang te asai jong sinali tum long ek chit polote la se tourist wang lo polote office phone ang call ek po la pen nangli du nang polote nangli du nang po la pen 700 la bangke nangli long ek por ni sialo jalalo la se Prabjen penalitum jogdon ingon ningke hang abang phu abang fitum la pen videos taminalitum serigo Karbi Anglong aras tami pelang iknang la pen pachini iknang la pen nilia sab sodak der ikchat lo nilila so update kilong dun la bangke amase puthot non ta upload do ikla pini 14 lo non 3 days bag do ikla song bon alitum jong si jogdon ji pute jogdon iktam la pen nilia amota pulo nalitum kapre details jong se chining tung lang pulte la hinia number do la son number long call no nalitum fan details la malang litum nang than pachini pon ekpo nasipinia video long bang la ale ington pori nang la sidomi thakmi kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tame nilhin pen cardom to change